Berapa lama kau boleh hidup kalau gaji kau stop hari ini? Sebulan? 2 bulan? Atau sebenarnya tak sampai 30 hari? Ramai orang tak pernah kira pun. Kita rasa selamat sebab gaji masuk tiap-tiap bulan. Tapi kita tak pernah uji. Kalau income berhenti, simpanan kita boleh tahan berapa lama? Masalahnya bukan malah. Masalahnya kita tak pernah paksa diri untuk bersedia. Stabil bukan bila gaji masuk. Stabil bila gaji tak masuk, kau masih boleh tenang. Kalau kau sendiri tak pasti berapa lama kau boleh survive tanpa income, itu tanda kau belum ada sistem. Kalau kau nak kira dan susun betul-betul, komen kira.